Beat officer Bimal Teron bangso pier thipen chi upon tanglo. Bir singki tienalum rongman pia klamalong Karbi honghari ar muching ruma mepi ki bipon. Ingdengpo Duarbaguri Press Club amahang kithegani ketalon pon. KarbiAnglongLIVE fadaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponetha. Dolamara Northern Range Forestsai Hemalong Beat Officer Bimal Teron Alangli Patumia po Rangsali Birasai Hemalong Kidampen Kivanghut Rangsali Tinialia long container truck kipatong penajok Jorhat Medical Hospital along arong Chivoy Juilo. Lason se Bimal Teron Alangli ke Dolamara Northern Range Forestsai Hemalong ha surihni rakri pli aningkan hutpen bangdet pining ningkan surihni raingkorapho aningkan anke Alangli ningkan krisi dolo. Lasu penalangli ke claim ke dam kimi sena jok Dolamara araratum stame aning kaching sama bang dopik la penra tu maki duki sung pendang lok stame kirabdun abang phulo office staff along stame alangli pensi kai kita ke claim ke dam kachipa dukme abang phulo lasi piniar ni alangli bang so pier thelong ka videt abang ke Dolamara Northern Range Forest along ke thiang dakason si dolo la pen Dolamara Northern Range Forest along ke na hok thik pilo Bimal Teron Alangli ke jengkha menmejia rong asor pen non ke do bom lage dipu hidilang near Saint Mary School adungalong sido bonta alangli kopai kilang no jok patumia por rangsali birasai hemalong ke dampen ke wanghut rangsali tinialia long container truck ke patong pen ajok Jorhat Medical Hospital along ke ponpen seka chelang bom ahut alangli arong chivoy juilo laso pen pinialang lephan ki thitang abang arpum stami Dolamara Northern Range Forest Asai Hemalong lapen Dolamara Town along tami kipa juipon padupon no. Nono madalang li kachivoy juipen ahem apiso sumar pinso so lapen asupi lapen hemisia tumaphan chiopon si ha chom dam juilo. Officer asile ranger headquarter ranger asile aru teketor kali ratipa 9:30 মান বজাত আপোনাৰ ৰাংচালিত এটা দুৰ্ঘটনাত তেখেতৰ ৰাতি 9টা বজাত 10টা বজাত মৃত্যুটো হ'ল তেখেত আজি 10 বছৰ ধৰি আমাৰ ৰেঞ্জত কাম কৰি আছিল তেখেত বহুত ভাল মানুহ আছিল আৰু খুব ডেডিকেটেড মানুহ আছিল সবৰ লগত মিলি আছিল ৰাইজৰ লগত ধুনীয়া কাম বন কৰি আছিল এটা অফিচৰ কামত যাওঁতে তেখেতৰ মৃত্যু গ্ৰহণ হ'ল do mane nilita gari na cham da yatra karwas center dong sido amasini fana le phone kuri pena da chitong na pajo sini fana contact la hai amase adam na contact thulo ni li hara chitong lo chitong det pang ni fan chitong det pam selang li chidam thulo lo so chidam hosen ke dak ni fan ke 8:35 something la son sini li fana chitong la hai la pena phi 10-15 minute phi ke ko phone chikol thulo alang li son accident det pel hai amasini li gari pa cham jesi lo galo chidon phet lo an ke dak la telegram along se da hospital long se lang bom lo amase da ko ke kado hosto pe mi lo masi sonji bani dum chini de afi da pena ko refer nang pithu lo an ke jorhat bang galang li hada se chithe chi bom nam de lo ke ni kado vitamin sen plus samini li alang li ka videt pena bang ke inut ni dum forest department chot along le lang li chipedo lo poli rat pen dalang li ke claim ki dam la pen rat pen ka chilang bang misen la pen joksi kam ta ni dum Dolamara rens ke alang li ka videt bang ke ni tum Dolamara arens ariar AC chinglok pe losni tumang nili lo dak si kalang de de phet lo nan mang dak tel grom thana long si bikol lo phan do asumar ni tum chitong lo supin soi nut la pen sor soi nut la pen ala ni lini bang dola kalang atum dola News report KarbiAnglongLIVE. Lakhahini Amri constituency ke parlo Bir Singh ki tinalum rongman pia klamalong Karbi honghari ar muching ruma mepi ar nisia pharman mesen pen ke talon pon labangso honghari ar muching rum ararame pi ki bi ponalong Karbi Honghari Youth Association Kongchun bang Jorsing Kramsa hin pensi mechari ponlo Jorsing Kramsa ki chari pon mialong aluhi sarpo aman pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang Manping aluhi pen MLA Dorsing Ronghang EM Surjo Rongphar EM Prabhat Chandra Taro Local EM Dioping Maslai lapen Karbi Recho Longsing Ronghang lapen constituency pli Karbi Hongharia Dhorom Kirim
arong arat asar thia tumpen chenglok rong arat tum sitami chitongdun sonsi adaba porma lompen karbi honghari dhoro masong lama pangjar ponpen jaimek pangcheng ponno jaimek ateng pen kari tang tuma phan sitami kachikimo jaimek dengpon lapen labangso karbi hongharia dhorom kirim arat doan constituency plipen kadukave bangsuring koi sosiarat armu chitong ponpen mesen pen karbi hongharia mu jingroma mepi pachun pondong dopusi karbi hongharia me ami phu harlinson ronghi lapen kongchun bang jorsing kramsa tumahin pen than nang pachini dun nima phan kaching hon arat ki doan tum sitame nang litum arong tin ahawar tin mate along ritin pen sitame nang litum kewang ladak nilitum kisikedang ko anne along nang litum nang kiwang nang cipaduk pen ladak aliralon nang ipidun lapen armu kaching rumalong anso se surikrep hotrok suse armu nang litum ladak rongman piak lamalong nang kachitong dun apod nang litum kadukawe nim kaching hon honghari kaching hon arat kidoan phan stame nilitum karbi honghari youth association abutung pen nilitum nang litum phan kadukawe rong asar pen chenglok pini labangso amelong nang kachitong dun arat kidoan phan stame nilitum ahin pen kurwang thu nang pajirlo aputhakta laana sayang deng kithe nang kapichun lapen laan asayang deng laan armu chingrum asayang deng kithe nang kapichun pon pi churureune ilitum KarbiAnglong ACM Dr. Tuliram Ronghang alangli nilitum aphan nang pin khat pen bidi sore aputhakta ason kithe dung ason nilitum aphan nang rabdun pen MSc ke doan EM MSc alang leto afan stame labangso ajai make a program armu chingrom program along neleto han bidi suri nang piduna pot alang leto hanta choropon se choropar pik lo athe neleto afan alang to bidi suri pendang lok dahai ki kim kirak lapen ke iletum ke thin nei nelihin pen stame choropon thuji KarbiAnglong Dr. Tuliram Ronghang ki dokok ajai ni alang litum nang kirap ajoy me nilitum bangso ame bang nilitum pachun nonglo lasi laso bangso ame abang kenon kiwang jilang setame son nilitum dupon bomji lasi kadugowe atum han setame non kiwang wiar langar ni sa isivet angri isivet ni misineng sikido yephanse nilin pen puthat choning redum thi chinthong pen hamari rongphar KarbiAnglongLIVE kidamtang ningkan surihinira ingkoi raisi aningkan duarbagori press club amahang pathek pondet pen pining ningkan surihni rain korapho aningkan an nang choksi ingdeng pho duarbagori press club amahang ki thegani dolomara cultural complex holalong kitalon padopon lason se adapor phai ke brachiti mapor pen duarbagori alama kangthur ponalong duarbagori press club chief advisors Bidya Singing Leng ahin pen chirab dunsi Duarbagri Press Club President Rajesh Teron arideng pen Duarbagri Press Club alama mate flag ing thurpon bangsu phi karitang dor sing tok bia phan ka chikimo jai mexitami dengpon puthot me chengpon si President Rajesh Teron pen kichari pon mealong General Secretary Rangsina Be ahin pen aluhi pachini ponsi mege pha alam the Financial Secretary Robinson Killing pen si than ponno laso hot aluhiam man peng pen kachitong dun dolomara Municipal Board Chairman Mongol Singh Tirang Dhoniram Rongphar Social Worker Daniel Tirang ex-Mondal Secretary BJP Duarbagori Sunaram Singnar Duarbagori KCS President Daniel Tirang Social Worker Bida Singing Leng Chief Advisor DPC Martin Togbi Rongasar atum pendanglok pinang kithik ding atum chitong dun si Duarbagori Press Club ingdeng pho kitalona jaimek dengpong lapen Duarbagori Press Club ningkan pho ki claim kidam kachipadu katum phantame Certificate of Appreciation anong istame Duarbagori Press Club Fifth Foundation Day Amen Pen Pipajir Pondo bangso hut aluhi tumpen pinangalam the jumisen than ponsi Duarbagori Press Club muning asengkan kitalon along kachirab dunjia phan chechak ponenti lapen dolomara Municipal Board Chairman Mongol Singh Tirang pen stame press atum ki claim kidam along kimisen ki thek dunlong pen Duarbagori arat along ki duk ki song birta ki pachi thang thega potami kachuru pajir pondo
Halapu DPC Kongchun Bangrang Sina Bepen Sitame Lapusan Duar Bagori Press Club Ingdeng Pho Foundation Day Ketalon Pon Along Nangkachitong Dun Tegapot Sitame Kachuru Bajerpontu. Duar Bagori Press Club Ingdeng Pho Mange Tekatalon along Sinit Lap Chitong Du Pen Labangso Chitong Pen Lang Kadowe Press Club Amai Pu Pendang Lok Kadowe Tumhantame Nil Tumakero Pilo Alang Litum Nil Tumhala Buson Tang Kalide Tamini Tumhana Pangrum Pen Labuson Rada Chatai Misen Abirta Kewan Pen Kapachitang Tagi Pan Na Tumhanta Keropilo Penako Dapini Misen Alitum Ingdeng Pho along Labangso Ningkan Phuang Bong PC claim ke dama kado wit tikuk temang antamin na itum kisung ke boyan tame charsilun pe na itum lapuson ke pachun pon thek potamin na itum hana kirupilo si pini la mesen pen alang itum la da office barrier tum han anta na itum award kachipi pon dan dit tum thek pon long lo asi lapuson nong e kachipi pon long ta me isi ko pailo asi na itum hana kirupilo Ingdeng Pho Kichok Duar Bagori Press Club mahang ke thek arni katalon la so men pen na itum phan Nilitum Duar Bagori Press Club abitum hoi penanitum phan isining karong penanitum phan kardom nang pajerlo lasipini nilitum Duar Bagori Press Club Ingdeng Pho Kichok labangso birthday bangi pini tum dak dolamara jutang aklam mate dak dolamara da cultural complex along se pini nilitum birthday talon polong lasi pini nilitum lason Ingdeng Pho Kichok mahang ke thek la jasimet Duar Bagori Press Club mahang ke thek arni katalon pon long lok la bangke nilitum along Jasimet ani tuam phan nang ke Japon aprang la bangke bidasing England lo sami alang li bangke la poson pine kisung ki boy dokok ajoni alang li bangke alom sunang dudun ko lo sami ni tum adho committee sengpen ni tum han jasimet ni tum hanang pangrum pon ki hai thare registeron alang se Duar Bagori Press Club long ke apristel long la se alang li tum nang ke Japon pena jok pini ni tum Duar Bagori Press Club long Ingdeng Pho Kichok hot bangke ni tum mesen pen talon pon long la se pini ka talon pon long sami ni tum Duar Bagori Press Club long klemra pet korti tumpen ansta minili tum ningkang sampai la ningkan pho misen pen ki pachun ponlong lok la so award matela so momento stamini tum anutin bang tin phansani pini tum chipi chipajir ponlong lok News Report KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko Ratruak Duar Bagori MEC constituency under Deithor Mini Stadium player room along Duar Bagori Head Branch Karbi Students Union KSU Ahin Pen Patir Piponsi 1 day mushroom training ki biya jaimek ke dengpon Bangso mushroom training ki pipon along kache tongdun lake Deithor Village Defenses Party VDP President Anderson Singnar Duar Bagori Head Branch KSU President Sarkuru Terang Akas Terang Sarbinong Inti College Students Tum Pen Chenglo Swallow Tum Pinang An Chetong Dunanti Jongpon me students tum talu Charlie mate graduate tang eratum sitame job mate borenga varsai ke long sungkru lapen borenga varsai chulang ding dera kaprek business te choklem ponlo plotang te amithanga keng charjab jia phan ke matha nang nilo lason tak thak matha ponsi Duar Bagori Head Branch KSU bitung atum tame rat mate public atuma phan paching thur ponona puma thaponsi jorhat pen banghini bang pho tuma phan wangsia ke joy pen 1 day mushroom training sitame ke deng ponno laki jongsi claim thek mate claim pami pulotang te ali du jongsi mushroom khiti choklem pulotang te mate padu o thek pulote market long 1 kg pen 200 an long ponji puta training ki pi abang pho tum pen than pon Lapenjong si labangso mushroom khiti claim ji polotangte amuta ador ki jongpen longpon ji puta than ponthu Lapenjong si Deithor area malom mushroom khiti choklem ji polotangte amuke Duar Bagori KSU Head Branch tumpen contact tami anlote amulong ponji puta than pon যুৱতীসকলো স্বাৱলম্বী হোৱাত আৰু আগুৱাই যোৱাত তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু যুৱক যুৱতীসকল লগতে মহিলাসকলো যথেষ্ট আগ্ৰহী আৰু মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু লগতে আমাৰ চাৰ্বিলং যিহেতু তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক কামত জড়িত হৈ থাকে সো তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে মই আশা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ যি মহিলাসকল আৰু লগতে যি যুৱতীসকল তেওঁলোকে এটা ভাল শিক্ষা পাইছে আৰু আগৰ ভৱিষ্যতেও যাতে তেওঁলোকে এটা ইনকাম সোৰ্স লাইক তেওঁলোকে এটা নিজকে নিজে স্বাৱলম্বী কৰিব পৰাৰ লগতে এটা ইনকাম জেনাৰেটিং এক্টিভিটি তেওঁলোকে এংগেজ হ'ব পাৰিব
আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মানে এই এনেধৰণৰ পদক্ষেপ যাতে তেওঁলোকে আগলৈও লৈ ৰাখে আৰু এনেধৰণৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যাতে স্থানীয় অঞ্চলৰ যিহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকলক আগুৱাই যোৱাত সহায় সহযোগিতা কৰি ৰাখে তাৰ সেইবাবে তেনেধৰণৰ আশা মই তেওঁলোকলৈ ৰাখিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে এই ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হওক আৰু তেওঁলোকে উন্নয়নৰ এটা পথ বিচাৰি পাওক ধন্যবাদ যদি মাছৰুম এইটো খেতি কৰে এই গুটিটো ক'ত পাব যদি খেতি কৰিব বোলে তেওঁলোক যদি সঁচাকৈ আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে এই ট্ৰেইনিঙৰ পাছত যদি তেওঁলোকে আগ্ৰহী হৈছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতে মাছৰুম ফাৰ্ম খুলিম বা তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকে 2-4জনে লগ লাগি হ'লেও সৰুকে মাছৰুম ফাৰ্ম খুলিম তেতিয়া তেওঁলোকে মোক তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহী হয় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি পালে আমি এই গুটিখিনি ব্যৱস্থা কৰিম Karbi Students Union Borobori Head Branch program itumdu Johat Penisi Organization Farm to Food alam itum pen itum collab kuri sila dak pini alisi farman one day training on mushroom cultivation project mek itum tek dulu bang soja mek keding ponangko bene keding ponangko mate keding pon athei kela phano ini tum kadu beta chini je ini tum kachali tamu punon mate graduation ka kuri ma kapeka course kuri lo boys tame nona mate tum pini kachali tangdar lo pura pena dik mate morning sili tum gorengwar size tame kelong phiji lop kali pinangan gorengwar saya fans tame non lama porti a competition competition ke long si hala gorengan horse tame jumpon bom sonsi lapusi pinangan tum ke kachali do up pitch tame lahai goreng chipalong ke thi pen pinangan tum de lapusi non tum thek polong unemployed you tum do piklo lapen mithang la suarlo tum stame sapma tum stame mithang hang chana na long stame asap akati ku dokok la putsana theknong lo asomsi la youth tum stame unemployment la join ne pinangal tum ke ham dokong kachali dokok stame digni chotam stame ham dokong sons theknong lo lasil haya pharman stame nitum la so a training ke hospon ben la da nona marle men ne chingthu pon phagi pre tum ke mang pon gali News report KarbiAnglongLIVE. Kardom. Hello everyone. Karbi Anglong Autonomous Council invites you to a grand celebration of its identity, the Ginger Festival 2026. Discover the journey of a world-renowned ginger from farm to market. Enjoy cultural performances, food stalls, farmer-entrepreneur interactions, workshops, and a vibrant display of our tribal heritage. Be a part of this celebration of our farmers, our culture, and our land. Karbi Anglong is blessed with rich culture, natural beauty, and one of the finest varieties of ginger in the world. To honor this gift and to empower our hard-working farmers, we proudly bring to you the Karbi Anglong Ginger Festival to be held on 8th and 9th January 2026. This festival is not just an event, it is a platform for farmers to showcase their produce, a platform for entrepreneurs to explore opportunities, a platform for visitors to experience our unique flavors, culture, and traditions. From exhibitions to cultural nights, from food courts to live demonstration, the two-day celebration will bring together talent, tradition, and tourism. So come join us, bring your families and friends, and let's celebrate the pride of Karbi Anglong together. We welcome you all to the Ginger Festival 2026. Kardom. Ingdeng kre ka thom ning kan sexual lo chingri amaya phan pini pen sayang deng ki chengpon lo la solong pinang an kuru sarla pen ki theki ding tum pendang lo suarlu chingri amai tin pen stami chitong dun labjia phansi chuning ripong Lakhain ko ratruak duar bogari MSC constituency ki parlo lakhahini dolomarang kang bapuram tok biarong anparta kurua kingri lokhimona dogan pi langpangri aklamalong kipa duponji ningkan sek lokhimon sangha suarlu chingri amaya phan chisik chidang tang thailo lapen pini pen kicheng asayang dengan tame arong teng pen patang pon pamilo nasi pinap
kipa duponji raramai pialong lukhimon aron kroira pet arar phan lukhimon sangha swalu chingri tirpia mai tumpen chopha wadupon lapen mai kipa duponji adim number hini dolamara bapuram tongbiarong katurong pharpi memorial girls hostel langpang riaklam lapen kachetong ejia phan lukhimon sangha swalu chingri tirpi amai tumpen chuningri padupon News report KarbiAnglongLIVE. Nang le tuma hormu mate chainong kangbu lapuson do ikma. Jongsi do protangte chodro bongrung ahem kahumri damjer phan ki pachini pon. Non ile tumke do pirthi chiprek pikchenam. Aprang pen masap suta pangbarun ik. Athe munina tum ahokalam ningje bangavi. Dhorom ahok pet ki klem ki matha abangavi. Munit he janjanang bong pran ke charmut kachichu bai kachong thui un alingsi kachu panglim lapusam si pirthialong pahup thip pusi munina tum chethan than. Ahoklo ahemarit duk wok tahai bonta karbia khelong non puta ahok pet ning klar sap pen dhormu ki matha abang dolang pu ang thekeklang lasong si lumbajong constituency ke parlo soricho aklam men sing bongrung arong amikar sonro bongrung ahemalong kedam tang prechiklo pen kumarne chainong damjui pusi non puta bangso chainong hadaksi dolang lapen maduta kachiri damabang avilang puta than phirangke thengno bongrung sanghu kaning jeke nili ninghang pulote laso chainong jorde ta chok atheno nakai hu chainong chilong ador lake serup ador pen kachipregavi bonta nili la pusan klemkle nili phan arnam kwansi nangki pima halansi chochoji papatowar damdi puta ningje lasima dule bangso chainong kangbo pen kilong birta theklong bangling stame ahok pet pen bangso chainong phan kipang rengvek ahem phu along birta ke pali pen kachilang damje phanta bongrung sanghu pen pachini pon choklam arongke choklam ko chainong mane koma chainong ne nilitum asok tu dalo asi nilitum kok donglok ahem fudote nang litum cheno durga dewali apra kikiwang atihang long ta akilog du chainong ke api ke akiet chainong api ke akiet jong heta ahem food amalikum do pulote nang keno sar choklam sondro bongrum hem sidu News report KarbiAnglongLIVE. Pinya birta ke lopan si kang ton poniglo kardom